Nasigidamukta Miyamki topic, what's dealing BJP CM have the name of the BJP Masagi number the Lejaba, Handele, Hanale Budun Nimaramurkanda, CM Sarkar Simaroina, 2022, the Gojuk Povda, let us say CMC Tang Mapanda, resign to Hole, resign to Holomatung machine, the Mitaruk Shure, no Mitaruk Shubista, no Minima, Susure, PR Tamopose. Hana Canada Musikia take CM or continue to Honba, do not to the CM Amakalapa. Haina parambani adugi onna taina badhai batae president rule thamjalakpa suspended animation da assembly se thamkiwa adu hojik phawda dum masigi CM khanbagi maswai gi matter hai batae maswai gi issue si BJP da lotion bagam daba jat ki kem nung kari kra to oi paw tari karai karai to ba paw phangi to dubu madoi du puthu urga mu kem kan re to du pum na yeng kan da hojik phawda BJP masagi number de lejaba yam line adum hala so seng ba 2022 da election lo rakpaga hojik na CM phom thadok khom matung da ano wo CM ma puthok pungam da basi kari na no hana question nama thogle maswai se kumna khana janaba tanjani loina yengbi bu punam pu sar sunda sara man impact news ki manong taram nok sari lo lenjin bi ba ngasi topics ta khana na lenjin bi bu case singdi ai gi get thang thang phambi bi se kurai jama thoba working president ipsa Maroina Kokomigi convener on Masiki Mataka Kokomi convener so Purabani Yana Ato Taramoxari and do Ato Oil Lincoln Bibusi Professor MC Aron Department of Anthropology Manipur University or Taramoxari Kurumi Oida Aida Family Derivasi Rinku Kumuksam editor the Impal Times ni Toba Karangana Taba Amsule Loi Patring Ada Chapi Pum Labanina Atau Tabak Lake Karachin Bumley Yargati atopa man haibani ne yadi hujik matang ki lusele adu kokomi site su khara akan ba pressure am lakpani ne yanan base question tok juro ge opening remarks hoina ngasi ki topic sta thoba kamai thamini khoi gi mamang da su khoina haidi haijagre haidi chief minister ama khoina resign tawro resign tawrani haibagi decision se lak matam da yam smooth over transition nama majority do leisure nina there should be already a proposed CM ama yawum thokane madui pochima ihan hanbada miss tawkiba aduna maram oiraga marakta ngasai functional government ama loikhraga constitutional status ama su laktana marak sidesida akhoi si vacuum oiba numit Nini Gumba Mulay here. Umni Mayada. Aduna Maram Moiraga Toli Pochekra, the Laka Kanda Nauna, Chief Minister Wegadoriba or resign Tokriba, Si Matunda, Lakaduri Si Karamba, process the Kamai Lakaduno have a si Miam the Chapchana Madugi explanation ama Lerektaba. Both from the side of the BJP as in party or the government of India as in Moigi ruling party. Aduna sigi pochil lakta basina Manipur Miyamgi democratic rights si undermine to thokman ba area me yawi habsine kogi maruena koi ngarang su koina press meet toroga miyam thamjari se aduga president rule impose torokpagi magi condition sisu despite having a majority despite having a sufficient number to form the government adu leina madu President rule thamnanabagi decision lawudoriba kangbu singsina moina dumak adum moigi leriba number marak sidagi majority oina leriba legislator marak sidagi ama nominate torga president rule si completely avoid torusi aba tanja leitab natte but karigino why they need president rule masi president rule gi proposal se kana torino masi design am yawbra haibasi akoida yam khalale hai ta Manipur Miyam Yam Kalali, Masi Chumnagi, natural process amada. Pibam the Yarakta than a president rule ta lakpa manba. Pora Madileba. Adubu Midmang the Tui, but Hodomiamsi Yankan the D. Masi Atamnana, president rule si impose toning ba. Tawudabu, Santana Heg impose toxin badudi. Miam Sinamoi Mayokta Lakani, and a Moi Maraktuda, confusion creato, Moi legislator singdo. Kauro wadi saraga moi do delay tong na maram khar sema moi ke mani hum tholang ak drama am to madui drama du matam lauraga somna kanda assembly gi thataru ki time lapses oira padun namdana oiraga by virtue of madugi constitutional obligation duna no president rule ta halaga di akhoi da miyam gi reaction ji kar handarakni ka haibagi
पोसिजो Mama. logic indicates that Yes. logic sina dom indicate to web ana yeng akhoni yeng jare diga you center na hoji president rule pamisi kai gino president rule na kari hen ba tawduri hana already makoi gi mamit mamang da chingi jaga mayam amada unlawful loiba thabak je tap tangi taw leirabni masi gi mayok ta chap chaba visible loiba thaba mata center gi side gi packet paji u khidrabni meitei ga kano kharaga kuki khulai paiba singa khanabani ana hairaga khanaba khamdok pagi mawong da marak ta lepaga tumi lei thokhrabne ba chahi tha kun ma thoji lei thokhrabne aduna hojik moina center na president rule lama gi kano ma moina hapchal lei sinadi makoi gi si kuki rom side di yam ka hena kari tawduino je khoi kaim khangde mamdi hana tha kun ma thoji torok khidramni na adu meitei rom side di tampaki saruk singda atai jaga singda di soidana military gi grip ama lakadra haibagi chingnabado ko miyam de lehele aduna sigi pochi phanayam na ikona logic na center na injil laga tawbunen hairaga su circumstance to di akoi gi sida leiriba incompetent hai tare incompetent akoi gi legislator kunthra ga nithoi BJP ki kunthra nithoi madi makoi gi merge ta moi da merge toroga leiba manga du ka kunthra tare che moi gi lengjum da tagane moi na maram oiraga ne makoi na su moi gi oiba leiriba yamna ka hetare sarkar samna hada yum thadok ba yada ba yum gi aruba phibam da yum gi ahanna yum thadok chat pa suya yada matam da lekai ba to line chat khiba sana de amai dan moi su lebak si yamna tangdu leita do irang leiriba imung du da marak sida president ru lahan ba de ko khoi myam tanaraga akoina pam da CM ji lokthoi hairaga akoina pam am di tor khoi launa torga lenga se puthaudraga di leba khoi miyam ji wani ko center na toksang raga bamin ta da tokadi mathong mkhang ko haibasi akhoi gi leriba legislator kunthra tere si manu kanam yaudra ba si sense khanba an moi masen gi marakta tawbu ya yam leyeba kaidobagi leader ama makhoi gi ruling party gi leader ama khanbada kaidobagi delhi gi blessing ai duino phibam na yadradi they have their own democratic privilege moi kunthra tere tu sida BJP office ta president na taroga arom hapaga priority 1 2 3 4 haga CM oiningi bane maming thole myam do priority da ma pa do maming du sandra top top thadar lo ren belo tu da Okay, so now madam the CM khange no gom khange di ke sukai di There are several other resign to le taseng ngom ti khanba ngam ti kai noi wang du ni adu ka kari gum kan da khanba ngam da baduna PR du baton to bra hai wang ti thok le adu ka taseng ngom ti athawon thambi base point se maroi na ahan bai point se center na taseng na khamba se koi somdagi asima leire ka harasu madu ita ta da bida khanba ngam da badung uhol la kan da PR thamjalak pa yabagi phibam ma thuan ba haiba ma natragana incompetent oiba legislature singkina leadership khanba ngam da bagi tangka kama athawa ahan barong gi dongta thank you adu ngasai legislature ahan ba ka gi di kunthra ma thoi tawdu bu mathang chongjan gi ba mathang yauksan gi ba kunthra taret adai duma subject to correction adai duma thamjarage oja ron yan hana ai opening remarks samai thambingi adu ai site hapsun jarakandana hujik lai si maroina president rule si tangai phadana swagi le political gi charang na ba leadership khanba gam dabadura nama thonga kanda president rule injalak pa ma taseng na natragana aikoi gi legislature singchina leadership khanba gam dabagi area duma ani si oja karam reno othongai oji president rule lak pagi pochi ki hek mamang da nimi gumni mari ni du ki mamang da thokriba political dharma si karino haiba matam da ama group ama muk delhi salure amuk thokle e atopa group ama muk chatle amuk thokle e ama muk chatle unaram de tawraga irupuraga group ama mu hale e tawbagi dharma masa ma koina u kre tongan ba episode khara masigi mathakta laiba poti siri biren ki likui kriba tapes masi supreme court yorapa maduga kainosa truth left na hairi bana mase 93% mukti mase biren gi voice ni haiba simate koi khangye na haiba
हाइरिबा लेप्तुना लेप्सी हानना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मसक खंगबा अमदी गवर्नमेंट की केस अतोप कया मागी मान पीबा लेप की फोरेंसिक एविडेंस ता सिजिनखरबा आइबदी हेत ngarang han हेत थोलकपा पोट नते मागी क्रेडिबिलिटी फजना लेबा लेप ओइबनीना मदुगी खजिक मसी करिगुंबा सीएम नी हना करिगुंबा कैनो तौबा तारगदी अखोगी पार्टी द करी ओइनी अमदी कैतो कदगे हाइबगी कंसर्न ओइबा पोची चु लई as well as parliament ta kari da su opposition na siri biren sijinnaraga BJP da attack tobagi pochima akoina udna lai adugi marak sida no confidence motion thangat kani haidana congress na muklakpa as well as BJP manung du da leiriba magi invite mayam sing ado maduna kari gumba oiba taragadi करीगुंबा नो कॉन्फिडेंस मोशन से माई पाक बतारगदी कनो से बीजेपी की अमुके है ना कनो से सोकदबनीना मसिदा कोइचे सिरी बिरेन से ngasi gumba kauraga nonga laga resign tawri banidana aduga magi resignation duda ai sina maram oiraga resign tawbani ai kaino se suppose ai se sahi ani mu phajal laba irang se ina kaino tawba ngamdabani natraga audio kaino se leak se tape sigi leak se masi phajana investigation tawwe anana ba inquiry tawwe anana ba or for that matter natural justice sama porak pa yana ba gidamakta asigi case loidre ba ai resign tawjare haiba kumba pot ama ba haidana ai resign tawre तौबदबो आइना रिजाइन तौरबा मतुंगदा सिगी थबक सिंगसिदि चतबियो हाइदना माना कंसर्न ओइजबा मैटर मरी मंगा दे पिरे अदुगी पोची माना चलुरगा नोंगालगा रिजाइन तौबनिना मागी मथक्ता नो कॉन्फिडेंस मोशन थांगतकनी ना हाइरिबा कैदौरिबा पोचिंग असिददि मागी सरकार से कैनो से सरकार से करिगुंबा नो कॉन्फिडेंस मोशन दु तौननबगी दमक्ता सेशन फममबत तारगदी था तरुकी गैप तो लेरोइदोइने अदुना एब्रप्टली मांगना खुदक रिजाइन तौरबनीना था तरुकी मैमना हाइनरिबा पोचे थोगले अदुगा हानना अकोइना मा इंथुरब मतुंगदा अकोइ मानसी मिनिस्टर ओइनी हाइबदुदी लेतबनीना मखोइगे मरक्तसु अकोइ अइसु ओइनिंगे हाइबा मागी हानदगी लेबा इन फाइट मयामसिंग असा अमुक थोगले ओके अदुना मरम ओइरगा just after Biren akoida kaino anuba leader ama anuba moigi BJP gi kaino assembly gi parliamentary haigadara assembly gi leader ama house gi leader ama moina khanbangam dabagi pot awaba duty leire sigi matangda yengba yaridi aikoina personal rule thammiba natre haragana chief minister sa sahi ani sida chingna aikoina pairage tamna nangna pairo na aduga nangsi haira u nangna si tawwe yaroi taw nang wanganga nu ngangu haibagi pot mayam ama season ba yaba season naramaga abruptly nang sigumba party sokpa yaba condition situation nama lae aduna nang to oina haiba sida siri biren amadi siri biren bu yaba misingna ma siri biren sa natraga manipur gi chief minister sa natraga manipur gi BJP sa use and throw da tawi haibagi ningdon pomba ama sige season naraga kanara roi khanga kanda langthorak pagi feeling ama leiba then amana makhui gi kaino sa मरक्ता अखोई फरे अदुइदि कैनो से नो कॉन्फिडेंस मोशन थांगलक्तोरे अदुना अखोई माइथीब याबगी कैनो अमा अखोइदा उरे अदुना रिजाइन तौहल्ले तो अदुगा मथंगी CM से कनानो ओइगदगे हाइबदुदी नोई मरक्ता पार्टी की कारी MLA सिंगी मरक्ता मकोई डेमोक्रेटिकली नोई खनजरो हाइन पिथोपसु नतब हाई कमान पिरकदब मालगा सु हाई कमान कैसु सु हाइरक्तब अदुगी कैनो से नुमिनी हुमनी अमा मांगल्ले अदुदगी दी PR लाउथोए PR लाउथोपसिदा कैनो से मसे इचम चमना पॉलिटिकल मीन्स अमा वइना अनोब लीडर अमा खंद्री बाउबा इकोई थंबनी हाइना लौबसु याय नत्रे हाइरगना हाइरिंगेगी पेरोचिदा अखोइना तौनिंग थबक खरा अखोइ तौहौरगेना खनबसु याय सिगी पोच राउंड से मरोइना करेगुम कांदे यस
स्वाइदा अथौबना थम्बिरक इहान हनबा रिमार्क्स थम्बिरक से पीआर से तसेंगना पॉलिटिकल की चरांगना मरम सिना ओरकांदा थमजनबा मालहनबा तसेंगबैदि सेंटर न पीआर पामदि पामबा पीआर लेरिंगेदा करिउम खरदि तौगे हाइबा ओजा एमसुन नायदा रोबिंको हाइदिबनि सिंगि लोइन ताबिरे सम नारकांदा फाइ ओपनिंग रिमार्क्स कमाइन थम्बिदिंगे ए साइते क्वेश्चन से ए साइते क्वेश्चन मसाम थमजनजरकांदा चलुरे तांग मापन हले तांग मापन की आफ्टरनून हलगा रिजाइन तहले खरदि थुब माले प्रपोजल सीएम तोक्तुंगेदा प्लान तौदब हाइतारे प्रपोज तौदब से मसिगिसु चाउना सोइबा नत्रगना सोय लगे प्लान तरोगे ने खल कांदा ऑलरेडी कोक ऑलरेडी लेरबा सेंटर दा स्वाइसे खरा लांगल लसे पीआर से थमजल लसे अदुगा अहान बतो असेंबली रिजोल्यूशन तौथोकुम से अदुगा कोइन तौ याब खरा तहोबा कमाइन थमिनि पार्लियामेंट लेरिबा अखोइगी ओपोजिशन एमपी सिंग हाइबा तारे अखोइगी तृणमूल कांग्रेस पु ओरसु कांग्रेस पार्टी बु ओरसु नत्रगा एनी पॉलिटिकल पार्टी सिंग से मसिगी चैभम से कनोदा अखोइगी लेरिबा गवर्नमेंट बीजेपी रूलिंग इंडिया गवर्नमेंट सिदा चैभम से करी होइगे द मणिपुर की एपिसोड से तो होय मणिपुर सिदा थोइबा अखोइगी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन तौरइबा अखोइदा कॉन्स्टिट्यूशन द पीरिबा अखोइगी प्रोविजन म्यामदु सुना फंगनबा ngамदबा अदुगा कनोगी 75 years of अखोइगी कॉन्स्टिट्यूशन की मफुंग फारकपगी हराव तयाम मतमसिदा मणिपुर द थोइबा पॉलिटिकल अखोइगी फेलर हाइतारे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी सिंगची फेलर सिन मरम ओरकांदा कनोदा लेरिबा मेनलैंड लेरिबा अखोइगी एनी ओपोजिशन पार्टी सिंगना लेरिबा बीजेपी पार्टी सिंगसिदा चाइननबगी ख्वाइदगी कनो तौबा टोन वांगबा पोट अमखक्ति यामना हेक्ता भोकल ओइन हेक्ता थीना ngang याबा कनो अमखक्ति अखोइ मणिपुर इशू से ओयबा अना मणिपुर सिदा मखोइ थोइना थौसारमदबदु पार्लियामेंट मनुंगदा अदगी इवन राज्य सभा मनुंगदा सुदुंगारे कांग्रेस की एमपी सिंगना अदुम लाउरे कइनो मोइ इशू लेतबगी सिना हेना मरु ओयना खलगा लाउरिब्रा नत्रगना इशू म थीरगा लाउरिब्रा हाइदुना अमा ओइजरगसु इशू अमदि मणिपुर की पॉइंट सिमदि लौखटलगा चैबदा याम forceful होइने ngang ngamne ana masigi area sida hana khoi masai sidi khoina keno tawba ngamni yani control tawba ngamni adagi nam ha dana sinaba ngamni ka habagi potu center da mogi central leadership manung da su khanaram gani na khalle aduga organization method da su organization sector da su khangnaram gani maramdi RSS ki chief orba Mohan Bhagat na bhagna manipur issue se serious oi kaina bo haire ine ba RSS itself se Delhi ki election sida mai pakna BJP na mai pakna hona bada 60,000 अखोगी कैमरा मीटिंग हेन तौगिबा अद ग्राउंड वर्क द इलेक्शन तौद्रिंगेदा बीजेपी से कादब यारोयना तौगिबा अदु ऑर्गेनाइजेशन नमनेबा मपान थोंगदा अखोगी मीडिया की थ्रू द मोइ ngang बदुना अम ओरसु ब्रदर्स ऑर्गेनाइजेशन सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन नि अदुना मखोइना कानबो होनबा अद मखोगी पोटसिना इराइ लाइना नमधनी काइना खलंब पोट मयामदु सोमद लोइना अखोगी सोइरकपगी ममी याम चांगना ताबसे मसीना फैक्टर अम ओरकांदा मणिपुर सिदसु अखोगी कनो से मियंग से खरा मोगी कनो खनन चंग को माले आइना खंजबदा मणिपुर की मेन ओइना बीजेपी की एमएलए सिंग सिगी मरक्ता मणिपुर की बीजेपी की एमएलए सिंग सिगी मरक्ता अखोगी एक तमगा कनो ग चिंग से हाइनिंग ए हाइदबसु यादबा हाइदि तरा मना चिंग द लेरिबनी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालगा सोमदना अखोगी लेरिबनी बीजेपी की मैम रूलिंग गवर्नमेंट ओइना मसिगी मनुंग यावरिबा बीजेपी की एमएलए तरेट से सिगा मणिपुर की कनोदा बीजेपी द यावबा अदुगुम एमएलए तरेट निको सिगा मोइ अदुगी एमएलए सिंग से अमत्ता समजनबा ngamdabagi पोट अम लेग्रबा अदुगा ऑर्गेनाइजेशन गा बीजेपी मणिपुर प्रदेश सिगा लेरिबा बीजेपी ने पुथोगा मोइदगी टिकेट पीरगा मोइने कागिबा एमएलए सिंग मिनिस्टर सिंग चीफ मिनिस्टर अदगी असोमबा लेरिबा एमएलए तरेट सिगगी लिंक कनेक्शन से तत्पदोंग तोरप ओके अदुगी यामना मेक लारबा एग्जांपल अमा खक्ते कमाइन तौगेदा अखोगी नॉर्थ ईस्ट इन चार्ज ओयना अखोगी बीजेपी की चीफ मिनिस्टर सिना रिजाइन तौबदा लोइनर एबा संबित पत्र से मसी कमाइन तौगेदा मसीना अखोगी स्टेट सिगी प्रेसिडेंट की बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट की फम पाइरिबसे मसी उन्नबद मतम लेतेना अपॉइंटमेंट पिरक्तब यावरेनेबा मसवाइदा क्लैरिटी से सुम ओइरेबा हाइदि मोइ मसेन की मरक्ता पुंदबा प्लस बीजेपी की तोंखाइबा अमा सुंपुन पुनबा यादना लेबा सिगी इशू से मसी तराइना लौरम मोयबा अदुगा अमना
ओजानासु थंबीखिबा ngasai no confidence motion gi adagi moi marakta charang na tholakpagi adagi total machinery constitution machinery fail orakpasina maram orakanda keno gi move ama laktaragadi BJP MLA marakta su handak kisida assembly kaigumba pangthok taragadi no confidence motion ga se move tokalaktana natragana atop atop keno me ama adjournment motion ga pukhalaktana adum pungai kaiba hekta BJP gi phaningai oidabagi pot ama leiba kaigino bada BJP gi moi keno da sumaina hai nation first the party second family third hai baneba ado chin da moi keno da hai wane asengbadi BJP gi su BJP first nation second ne moi da leiri Manipur ga du di third fourth keno da ga leiram dong ma le ko nation ji da Manipur ji yaw da dong ga sum taw ma leiba aduna oina hai bado mi gi pung da leiba wa ga thanu ukhalakpam tori bro rinku se khadi no this is fact masi aina masi fact ni pung da leiba to fact ni masi fact ni problem e taw na madung gang bado kasu kai de horen withdraw to we please decide by your wisdom adu duma adu khoi dadi moi na ngang ba dum chasage aduga pakata view ngak tung tang thamjage ko aduga maroina sai gi notice ki coordinator BJP coordinator Manipur BJP Pradesh ki president unaba chappa aduga unaba gi ayaba pirakhidaba adwai du so khoi maduma confirm to bungam jete adu su baro rinku da it is on the news newspaper da yaurga leirabani aduga madusu one of the largest circulation newspapers in the yaurga leirabani aduna masi hoi okay subject to correction du oirasi adubu important decision ama party gi lawu matamda why khoi gi kano gi party du gi functionary oriba achouba khwai top post leriba achouba kano da president du tana pham thoi okay ma gi kano vote ka ka da ai shaite ani khak thamjon jage itawda kanna huji khara itaw ngang bai gi kano se khara no oira mina ba maroina BJ huji phogda BJP gi maroina CM puthok gam dab se taseng na PR tham ge ha center gi plan duma natragana Manipur ki BJP Manung ki inside ki in fight tura sini ani se manu kemai thabi ninge sini no okay aseng bagi di sing na haina siko kaino da su akhoi adugi favor ka 21 months constitution kaino se machinery se failure bane ba sidabu kaidu bai PR mamang degi hung thambam thoya ba kaidobugi moigi government lerga kaidobugi asomdagi sanaraga akhoi sida mache thugaidana tawraga kuki da su injan ba man mo ama da moina bu sille lange enemy oidarasunu state ama da magi constitution da piriba magi constitution machinery mayam tawgadaba mayam do madugi do breakdown tawhalaga thamaga akhoi masin khana halaga akhoi sida sum lerga leirise masigi alternative government sum hingan badura ba mado ai hana akhoi PRC thamningi si akhoi myam phana ni khona ne no not necessarily PR na du phani khoni haiba leite PR gi di magi constitutional breakdown do tori do adu tawdana ba na madu setup to phajana tawna ba na political gi moi gi oiba scuffle le riba myam du sandaina na bagi matam ama longna ba kai gi no the PR cannot be imposed more than 3 years chahi um de gen sanga bala chahi um de thambiya de democratic kano sida democracy gi akhoi chatliba akhoi India se da amendment tawgibadagi ni ko 3 years phauki tawi ai na moina adagi pot thamgri se adubu hoi akhoi na PR do aina hekta saugale hai wante solution songam draba khanadana da sum leraba matai manau phawal unaba ngam dadana sai ta leina dana chahi ani pharak da se leirisi da sida solution porak ngam dragadi solution purakna ba haina kaigumba thabak khara di lokhatpa ma changdro chakngadar lokhat kadaba thabak tu kano sing na elected members in the fail already we have to use another means aduna ne ba piri ba som the constitution the pyramid se democracy se protect tong na ba hena PR gi provision pyramid se atai gi sungna na te ba kan democracy se protect tong na ba ne ba aduna democracy se protect tong na ba gi damakta hoi amarom da sige crisis sidi MLA marakta nuksinahan driba pulan driba sigi crisis di masidi center na makoina thoksarakta makoina injan lakpa makoina kamjal lakpa huna oramba su yai haina aduma thank you